көңіліміздің есі бүгін мына Рамазан менен Исхактың чоң атасы, бізде мына Раушан Палуандың атасы. Келіңіздер, Ажыкеге беріп сөзді бірінші бисмилля деп баштайлы. Аттар жақын, атжандар, нар жақта 7-ші номер, келіңіздер, барыңар, тәртіп бойынша сөйлесеміз азыр. Тәртіп бойынша. Келіңіздер жақын. Жоқ, бірінші қош келіпсіздер. Құрметті туғандар, барлығыңар қош келіпсіңер, бұлақшылар. Енді тынч аман өткізуге бардыңар, жаматыңар менен тынч болғыла балам. Өміріңер ұзын болсын. Алдырбағыла балам. Ұлақты жақсы чағып, бірге-біріңер менен қапа болсам жақсы жауап өткізгенге Allah'ın akısın. Yemin ulağını örsün, ömrüne uzun olsun, batırlar, palvanlar bağırdığına rahmat. Amin. Allahümme mahfirli vel velideysi vel cemili vel maminat vel müslümat. Allah'ım şu ulaqtını yaxşı çağıptın çama ötközüke Allah nasip kısın. Vardığına tinçlik, palvanlar ulaqtı yenip alğanlara çoğun yetişkenlikler olsun. Mayli vardığına Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve zavmanlar. Rahmetike rahmanirrahim. Allahu Ekber, işinler ilgili olsun. Allahu Ekber. Rahmat Ajike, rahmat Allah razı olsun. Çoğun rahmat. Hurmatlı cemaat, hurmatlı konuklar, hoş gelipsizler. Bugün buna bizden yenimiz Rauşan Palvan özünün baldары İshak Ramazan'a sünnette okulup Süyün Akezdin 50 yıllık yubileyini ötkörüp palvanlardın, sizlerden bardığınızlardan şu duanızlardı, batağınızlardı alayın deyip inimiz niyet kılgan eken buna sizlerden suranıp uşul ulaqtı жақшы ötkörüp uşul buna karаңыздар bu buna öte ulaq jay sonun eken tribunаны karаңыздар buna uşul jerde tartip menen buna sarı jilet kiygen судьялардын aytkanını kılıp kişine tartipti saktap bugün ulaq жауап берсек жақсы болот. Жамаат мына oyunun правиласы жөнүндө кичине айтып кетейик. Сорундарды азыр мына биздин главный судьябыз Бектемир өзү айтып кетет. Жамаат бүгүн улак патта эки жака чабылат экен. Азыр биздин судьялар мына тайказанын тушуга саманга чийип койду самандан. Наркы жагы наркы тайказандан өткөндө саман чийилип турат. Нары апарып таштап сорун аласыздар, бери алып келип таштап сорун аласыздар. Биз микрофондон заранее объявить этип айтып турабыз. Ортодо Раушандын 5-6 киши коноктору бар экен. Ортодо улаңыздар бир жазырда бир саат чапкандан кийин торпок жакшы эзилгенден кийин ошо конокторуңузга бир сыйра бир ашырып качырып келип жерге токтоп ошо конокторуңузду жоктоп алабыз жамаат. Анда эмесе бир тартипти мынау жамаат тээк жип деген кече кийин чыкты. Биздин ата бабабыз тээк жип менен чапкан эмес. Allah subhanahu wa ta'ala sizler menен bizge bugün mümkünlük berdi, at mindik. Allah kadır zat, Allah körücü, Allah bilücü zat. Kaysi jerde abal iş bolup жатса, Allah kadır, Allah özü közөмөл kılar. Kaysi jerde aram iş bolup жатса, Allah'ın na'latı bolot al jerde. Bir nerseni bilip koyuңуздар. Ошонун үчүн жамаат мен суранам сиздерден. Той берген ээси правиланы айттыбы, ошо правилада чабабыз. Ошол sizler менен биз үчүн адал. Sizler менен биз үчүн халал ошол иш. Ошол правилада чапсак. Эгер судьялар айткан правилада эмес, башка иш кылсак анда ал халал эмес, бир туугандарым, адал эмес. Ошол салган тайды, көөнү сатып бала чакабызга алып барып, 5 сом болсо дагы конфет печен алып барсак ошол арам. Акыретте Аллахтын астында сөзсүз жооп бере турган күн келет ошого. Allah subhanahu wa ta'ala bizge emne verdi? Akıl verdi. Akılımızı işleteli bir tuğanlarım. Katlaysa keçirip sorayım. Toy bergen bugün buna Oşto köpten beri bunda çoğun kol bolelek bolvatat balkim har bir жерде. Buna Oşto bugün uyminna şahardıklar köp çıkıptır. Jamaat, eki jaktan rayondan kelgen konoktor. Таза өткөрүп бериңиздер. Ушул бүгүнгү биздин мына Равшан энебиздин тоюну башка дагы ушул жерде өнүп өсүп аткан белгилүү кыргыздын жигиттери. Ya Allah, men дагы иншалла ушундай той берем. Элди чоңултам.
ушул ипподромго 500.000 атты чакырып туруп той берем деген ар бир инсандын жүрөгүндө калсын жамаат. Туура айтамбы? Кошуласыздарбы? Элибизде той болгон жакшы бир туугандарым, эгерде ушул жерде бири-бирибизди сөгүп, камчы көтөрүп, тартибибизди жоктугун билдирсек, эч ким той кылгысы келбейт. Атасына ушундай той болчу болбосо тойдун кереги жок дейт. Ошонун үчүн мына бүгүн мына 50 жылдык юбилей Сүйүн акебиздин өзүнүн неберелерге той берип атыш акем бата дуалайлын балбандардан улактылардан деп. Ушул кишинин ниет тилегин жеткизсин Аллахым, келиңиздер бир таза, жакшы бир тулак өткөрөлү жамаат. Азыр биздин судьяга мен азыр бүгүнкү ар бир судья бүгүн мен комментатор, балбанды мактайм, атты мактайм айтып берип турам. Bizde atfiyesini bu жерде Бектемир деген жигит. Бектемир правиласы мына, Бектемир айтат правиланы. Бектемирдин сөзү да нет. Жалдырап келип биздин ата-бабабыз сорун алган эмес. Биздин ата-бабабыз мына торпокту жалга салып алып барып таштаган. Судьялар ошол жердеги тойдун ошол жердеги ответственный кишилер чакырып, балбан аке сорунуңузду алып деп чакырып сорун берген. Акыркы бир эме чоң сорундарга келип лалалап кетип атасыңар. 5-6 bir 10 aksakalı esip gelip, 10 bin kılı öğrensinler özünler. Buna sorunu verdik, 10 bin. Bolgon mu ata bu? Palvanadan layık bolot. Palvancılıkta her bir insanla bergen emez. Mende çok oşu, sizlerde var talant, mende çok palvancılık. Oşulu Allah'ın bergenine şükür aytыңыздардағы таза улак чабыңыздар palvanlarım sizlerden suranam. Azır sözlü, uşul bugünkü stüdyalarımızı bizim stüdyanın başçısı ben Bektemir palvana berip, gel Bektemir. Özün eköz sözümde ayıp durup kam sorunlarını ayıp ket. Assalamu alaikum, şükürler, palvanlar. Gelip kırsıksız, жақсы çabuk oynayıp ketіңіздер. Tek, jip, правилаға туып, ошону қараңыздар. Sorunарды таза бергенде қойдық. Билең күшігіңіздер алыңыздар. Мына айтылған sorunların бары бар ошол жерде. Рахмат. Азыр жамаат келиңиздер, анда эмесе ортодо улакчылардан, аксакалдардан бирөө чакырып бир жакшы дуаңыздарды бериңиздер. Ушул жерде мына Равшандын чоң атасы турат, өзүнүн атасы Сүйүн акем турат. Келиңиздер, улакчылардан, аксакалдардан бирөөңүздөр келип жакшы бата бериңиздер, андан кийин тойду баштайбыз. Турат ага, келиң. Мына аксакал чыкты, келиңиздер. Баракелде. Ömrünüzü versin. Bir kol çalıp koyalım buna Palvan hakeme. Ömrünüzü versin. Geliniz. Assalamu alaikum. Bana oğlum. Geliniz. Bismillahirrahmanirrahim. Şu toydu verip atkan balaga çoğun rahmat. Şunday ulaklar boluversin. Baldar, bärine talat yüzden gelesine jakşı çapkıla, jakşı oynogula. Verip atkanda günahı yok, çağ atkanda olur. Buna ben 70'ke çıktım. Şu malgıca çağ biletem kadar, gönül tanıysın. Aksakaldı, sıylap. Çarşına çapkıla oldu. Rahmat ake, geliniz aksakal. Hurmatlı çavandozlar, buna ayvay jakşı sözler oldu. Gün açık, buna bala niyet kılgan eken, niyetine jaraşa buna gün dağı açık jadırap turat. Buna şu vuruşpay, talaşpay, alıstan gelgen imandardı sıylap, sizin bizim bilen ulaktı. Jakşı ötürüşçüge biz tilekteyiz. Rahmat ake, gelingizler, jigitler, palvanlar, amin de barımız bir dua kılaylı. Gelingizler, amin. Allah subhanahu ta'alaga çeksiz maqtovlar bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar bolsun. Eki mo'min musulmandın başı birikken yerde Allah'ını ulukta Ey Allah özün kadırsın, merimlisin, rahimlisin ya Yaratkan Allah'ım. Özündün ökümüngsüz yerden bir çan kötörülbeyt. Özündün ökümüngsüz daraktan bir jalbırak düşbeyt. Ya Yaratkan Allah, uşunca insan kol kötörüp dua kılıp özünden jalbırap suranabız Allah'ım. Bugünkü Sүйүн akeyiz berip atkan şu nevrelerge İshak Ramazan'ın toyunu jakşı ötkörüp Sүйүн akeyizin 50 yıllık yubileyini buna Ravşan oğlu niyet kılıp ötkörüp inşallah uşu toy berip atkan kişilerin toyunu bir palvanın çekesi kırılmasın. Mingen atları müdürülmesin. Palvanların bilegine güç kuvvet vergine Yaratkan Allah'ım. Her bir palvan canına torpaklı salıp uşul yerge gelip bugünkü toylarına jakşı batasını duasını berip
жақсы, таза, халal сорындарын алып кетсін. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmatka ya rahmanir rahim. Ravshan, bunday qilamiz Ravshan. Ravshan chalib borib bu samonga tashlab beradi. Narx samonga olib borib so'rinni olaverasizlar. Boshlaymiz. Betdan aytib qo'y, birinchi so'rinni. $100 olasizlar. Hozir Ravshan tashlaydi. Narx samonga olib borib $100. Qoch, 10-chi qoch. To'yasini silahla qoch. Öz tashlab beradi yerga hozir olib borib. Sudyalar bor, soprovожать etkilar. Bismillah, to'y boshlandi, Xudoy bersin. Tutib turur hozir. Barakeldi jigitler, ıldı jakta bizning sudyalar turadi. Tay qazandaglar ehtiyot qilinglar, jo'chindi. Zaborga yaqin bormay yo'q, borma Zaborga. Atlarlar sayla, Zaborga bormanglar. Zaborga borma jakka. O'sha oblasti Qarasu rayonining palvoni, Madi ayilining palvoni, Abayish palvon. Bir qo'lcha qo'yib, direkt qo'lcha qo'yib. Omading bersin Bayish palvon. Qana birinchi so'rinni olib kelgan Bayish. O altta aytqa, matindagi Bayish. Aslında mingenat Bayish palvonning o'ziniki ekan, mana taza qirg'izchilik. Sorun belgilep bir tay degenimiz Bayish palvon. Atın ne? Shtoram. Aslında mingenat Shtoram özünün atı eken. Bir qo'lcha qo'yamiz Bayish palvonga. Zirkinler sal o'xshashmaylar. Men buni polvon degende bir atınga rahmat. Молодец! deb bir baqiramiz. Mayli? Qara. O Bayish polvon! Sal o'xshashdi. Omadingni bersin Bayish polvon. Buna bugun to'y berib atgan Ravshan polvonga yaxshi baldari Ishoq Ramazon duo bergan yaxshi. Assalomu alaykum qirg'izalim. Umringiz ömür uzun olsun aka. Toyunuz toy olansın. Bundan daha çok toylar verin. O'sha toylarda daha keladi aka. Elgen algan patangiz qavm bo'lsin. Sorundu aldın mı? Barakende. O karasılıklar var mı? Trikler bop kettiler. Alttagı karası, palvondagı karası. Ketip atıştı karağlar. Bayish özü 48 kilogram elegen, besiçe. Koca oblası, Özgün rayonunun palvanı, Kızıltoy ayılının turgunu, Asılbek palvan! Özgünlükler var mı? Özgün kebeptir ha? Palvanlar, bizden çempiyonumuz, barınızlar tanışlar, bir qo'lcha qo'y Asılbek palvonga. $100 var sorun saldı, para geldi Asılbek, at kimdiki köp. Madıdan Medera kesinin buna kaşık atı menen Asılbek polvon жерден aldın mı, Tatalakaydan juldun mu? Bana geldi. Omatın bersin Tatalakaydan juldun deyip Asılbek buna Ravshanның baldarı Ishoq Ramazonga жақсы dua berkan. Omin, ne deyiz? Ravshan ukam жақсы tilek kılıp şu atağın 50 жылдығын uğullarına Patal perengde toy kılıp atsın ukam. Toyun toy olansın. Atağın densolugун bersin. Uğulların özüne okşagan çıgan jigitlerden bolsun ukam. Omin Allahu ekber. Asılbek beri qarayın, beri qara. Asılbek. Asılbek Kırgız elinin bu samba boyunca Kırgızistan'ın çempiyonu Aziyanın çempiyonu at kimdiki dedik Medera kesinlikle. Bana geldi Asılbek bir жақсы қолчап Asılbek'e dağı iyilik kala koyuyoruz ha. Hala Asılbek polvon. Bana geldi. Omadını versin ukam. Dağı salıp geliyorsun. Biz seni keçke maqtay beremiz. Amin. Allahu ekber. Paskayda dağı $100 al. Ulakçılar ekkiге bölünüp çatmaysınlar mı?
Hayda paylan hayda. Ilgı hayda, ılgı saman hayda. Saman hayda, saman kaldı ki saman hayda. Ildıyqı samanға тай айтқанбыз. Балбандар айдағылар, нарқы ылдıyqı saman қайда. Evet, şu an leci. Topu kalın. Evet, şu an ne? Öyle topu kaldınlar. Dikkat topu kaldınız ha. Evet, topu kaldı topu. Ay siz peşine cadıran. Kaç koyacak kamera? Bir onu açık böyle bir içi bu böyle. 10 metre çizdi. 10 metre koy. Peşinesine. Yaman çıkıyor bak. Ben açıp vereyim. Yok, minyakta tamam. Hop. Bana geldi. Calabat Oblasti. Süzavranın balvanı. Çolak Terek Aylı'nın turgunu. Abdülkalık Balvan. Bir tayga sorun saldı Abdülkalık Balvan. Bana geldi Abdülkalık at kimdiki? Aslında mingen at Zarıl degen ağasının Ataman degen atımenen bir tayga Abdülkalık Balvan sorun saldı. Jama baştan Südiyesi kolektif süйлөшкөнбүз. Жалга чыкса, эгер келат ат жыгылса sorun береңиздер. Бериңиздер, болду. Судейский состав чечти, судейский комитет чечти, мен берем. Судьялардын айтканын мен кылам. Ортодо тармай жок. Мен сүйлөп атам туттур. Абдыкалык, мынау Равшандын балдары Исхак менен Рамазанга жакшы дуа. Assalamu alaikum tuğanlar. Hoş geldiniz. Ravşan, şu hatağında söylegen ömür uzun olsun, gelecek en olsun. Ballarının ömür uzun olsun. Şu ne diyeyim şu? Daim kısılık olsun. Adam yavaşlık falan var. Bunu altta dizgide cıkmağın. Allah görüp durar bardığımızda. Huday'ın gözütüyüz bardığımızda Huday var. Bayla amin. Tışlık, amacılık, жақсылықта жоғайын. Allah'a hükmetin çoğun ötük etsinler. Rahmat Abdülkalık Palvan, omatın versin. Südiyski kolektif Bekdemir'e aytkılar, Bekdemir çeçim çıkarsın. Çüde. Kana bir yeri boşatoğuz. Cıl. Boşatoğuz nerede? Balдар, Abdülkalık. Çıkılaç nerede? Сұраныш, bastır. Mına штрафной линияға kirmeye жоқ, давай. Жөйчө туғанlar. Трибунаға шығайық. Тәртіп сақтайлы, сұраныш. Тәртіп сақтаймыз бі? Уақыт тоқтатайын бі? Бәрекелді.
Bana geldi olmadın dersin bağış balban. At kimdiki bağış? Aslında mingen adı. Oşo bulasın Okat rayonundan Mamatcan akemizden Kaymanat'ta Hamir değil atıkın özü dağı. Hamir degen at menen buna bağış palban iyilikке jetti olmadыңды bersin bağış. Özü palbanlar men har bir jerde barıp көрүp жүрөm. Özü buzukçu 2-3 kişi olur. Atak palbanlarda күнөө жок. Булар көтөрүлгөндө жалга салып, күчкө салып кетип атат. Оматыңарды берсин. Ар кимге Кудай бар. Bağış palban Равшан укамдын балдарыга Исхак, Рамазанга жакшы дуа берет. Равшан укам, ушу элди бириктирип той берип атасың укам. Сага Алла разы болсун. Балдарыңдын өмүрүн берсин укам. Не тилесең тилеген ой максатыңа жет укам. Ана мынерде судьялардын кичине баягындагы улакты түшүнбөй укам, сантеме кылып атат укам. Баягы жыгын койгондо дагы баягындай болуп калды. Анан кийин веркини менен тээк жипке салганым жок эле укам. Майли укам, рахмат укам, Алла разы болсун. Амин, Аллаху акбар. Бара келди. Палван адамдар мәрт болот. Мен яман көп сүйлөйм. Себеби мен палван эмесмин. Палвандар силер тарс турус. Туда, да, нет, кете бергиле биягын өзүм келтирем. Оматыңарды берсен Адидас менен Медер, Хамир менен Bağış. Кара суунун тириктери болуп кеттиңер. Кара суулуктар барбы? 8-9 экен. 9тадан бакырды окшойт, а? Ошо областы Алай районунун палваны Бекмурзе палван. Байлыктар барбы? Колчомо бал Бекмурзе палванга. Оматын берсин, бара келди. Кыргыз элдин бул палваны астында минген ат Чөкөр дейт. Кимдики? Полот акесинин аты экен Чөкөр. Бул өскөн, биздин өскөн досубуздун Чөкөр деген атактуу аты болгон, ошонун баласы дейт. Молодец, атың жакшы экен укам. Соорунду алдыңбы? Бекмурза, келгин мына бүгүн ушу улакчыларды, силерди бир бийик көрүп, жакшы силердин батаңарды алайлы деп мына Равшан укам элге улак берип, дуа салада жакшы батаңды бер укам. Равшандын балдары Исхак, Рамазан. Ассаламу алейкум. Кош туугандар, Равшан ака, тоюңуз той болбосун ака. Мына келген палвандардын баары жерде калаган тилек максат сизге кабыл кылган болсун ака. Ой менимче башка палвандарга омот берсин. Рахмат жигиттер, оматыңарды берсин. Торпок кетти, нарактан саманга түштүбү? Айдай. Жодar. Ayday. Aldadı, nar gitti. Jodar jön dedi. Salıp aldı gene. Omatın bersin Jodar. Судьялар карагыла, нары саманга апарсын аркы линияга. Карагыла судья. Калпакчандар тазалагыла, жүдөп атат, Асылбек көтүгө бит этпесин биз. Алдымда турат, чүдө. Бара келди. Жодардан башкан кирбегиле линияга. Жодар өзүң кирган. Чыгы сен экөөң тең чык. Бара келди. Neden gösteriyordun? Şuradan gösteriyordun. Nereye gösteriyordun? Bana geldi cemaat, dayarmız mı? Oşo oblastı Özgen rayonunun palvanı Canbaktaş ayılının turgunu Jodar palvan. Oştuklar var mı? Ay maşallah. Jodar bunda verin. Koşat koyukam. Mana avtomaşina Jiguli bir koça koy Jodar palvanga. Оматыңарды берсин. Семерка автомашина Жигули атты айтып коесем. Мамашер астына минген Жалпакташтан Мамашер досунун Париж кайманаты Париж деген аты менен Жодор палван мына Семерка автомашинага таштап алды. Жодаржан бияка бурулуп тур. Мен сени мактап атканда бурулба сен. Мына Равшан палвандын балдарыга Исхак, Рамазанга жакшы дуа. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү ак тойдун коноктору, ошондой эле себепкерлери Равшан досум ушу той кылынсын.
Şu uğulların elдің ұлы, жұрттың ұлы болсын. Şu Kırgızistan'da tınçlık olsun. Şu ulağın tınç esen aman olsun. Omin. Kara, beri karapay ber karapay. Hazır aka. Cemaat ben berge nege için alıp gelip otam. Abi bir toy kılgan adam buna kameralardı жалдап otat. Bizde YouTube'dan, erkin medyada mınamda kelip otat. Көкбөрү спорт каналы келип атат. Ушулар жакшы тартса, эртең видеодон дагы кечинде көрө бересиздер. Ошонун себебинен ортодо кичине порядок кылып атабыз.